Akukhona abantu abafunayo nje ukuceba. Umuntu ethi sakufuna ukufuna lento uze udevise indlela zokuthi ngingaceba kanjani. Yila kungena khona kusathana kunika amacebo okuceba. Eish. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siphinde sibonge futhi ukuthi uchoose le channel. Sibonge nje uNkulunkulu osigcinile saphinde sahlangana once again. So khuluma izindaba ezimnandi ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu. Sikhona kunabafundisi ithi nje ngikubingelela wena ulapho ekhaya ubhekile. Phinde futhi ngivumela ubaba uKhumalo. Bewuye futhi osibingelelayo. Siqale kuye nje namhlanje. Ukhona ade kubuza nje lapha ethi ya ngiyambona ubaba uNtanda uyasibusisa kakhulu kodwa noKhumalo ahlale bakhona khona nje kuma comment. So hayi ngiyabonga nje ukuthi ukhona baba Khumalo. Amen. No ngiyanibingelela kakhulu babukeli abalaleli emakhaya. Siyathokoza kakhulu futhi nangawo wonke ama reactions abakhona ama comment ayasibusisa kakhulu. Ukusathinta nje leyo comment ngibukile kodwa enhlizweni yami kukhona ukuthi uma kukhona baMntanda ngisuke ngikhona ngoba ngokomoya futhi nangalelanga liphela wayekhona nami ngalula sakhumbula sasisonke la yes besisonke ukuthi wena nje behind behind the scene ngalelula yes sihlezi nje sisonke bazalwane ninibukayo makwenzeka izinto ngoba uNkulunkulu usithume sonke kodwa nje siyajabula kakhulu ngakho konke ukuthi niyafunda futhi nebandla siyalibona luthokozela umlayezo. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu baba uNtanda. Thank you ukhona fundisi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Cha angibingelele kakhulu abazalwane bonke nabantu ababukele emakhaya. uNkulunkulu omuhle ngendlela emangalisayo. Sibonga kakhulu. Ngiyazi khona isihloko lesizokhuluma ngaso. But nje just a little bit mhlambe no baba Khumalo uzosiza. Kodwa iquestion ibheke ku baba uNtanda. Baba uNtanda ngiyazi ngikutshela before sengiqhamuka manje nje sengizothi iquestion ibheke kuwena. Khona la umzalwane obuza iquestion yokuthi ekugcineni kule video enobufakazi bakho. Ubuza nje leya part leyana leyo ukuthi wathi lo muntu kuwena igama lakho lisesekhona yini sabhaliwe ezulwini. Wathi kanti kuyenzeka nilibhalo liphinde licinywe. Ngase ngithi mina ngimphendulile kodwa ngaphinde ngathi kodwa ubaba uNtanda yena uzophinde naphendule. That's why ngithi mhlambe futhi nobaba Khumalo uzokathi because ngiyazi ukuthi umuntu eyiwani uthebuze bebuzela abantu abaningi. Yes. Siyabonga kakhulu. Yes. Angithi liyacishwa igama lomuntu ezulwini mayingenzile okufuneka ezulwini. Liyacishwa igama lomuntu. Kukhona kuthiwa kunezulu lenkosi elithi bamthela ngehlazo ngokuthi igazi lakhe lewundlu baligcoba ngeenyawo. Labo abantu asebesuke sebekholwa baphinde babuyele emuva. Kusho ukuthi labo isiphambano basigcoba ngeenyawo zabo. Okay. So labo bantu basuke bebuyele emuva. Nami ke inkosi yayikhomba lokho ukuthi uma ngenzi lokho ekufunayo kusho ukuthi igama lami likwazi ukulotshwa encwadini yokuphila ngoba angenzi intando kaNkulunkulu. Ngoba lithi izwi lenkosi abayobona umbuso yilabo benza intando kaBaba uNkulunkulu. Oh yes. Yes. I think uphendulile. I think another example futhi mhlambe singayiletha uJudas. Ubehamba noJesu. Singasho sithi lalibhaliwe. Yebo. Kodwa ngalokho akwenza lacishwa. I think uyi-example enhle. Mhlambe nje ukungena lapho umbuzo lomkhulu nje kone topic yawo uwodwa because but this is summarize nje lento kanti uNkulunkulu ufuna sikhulume ngayo. I think noba Mntanda akaxwayi. Okay. But nje kuyilanda isuka ezifundweni abazalwana abafundiswa zona emabandleni. Bazalwana abanye bafundiswa into ekuthiwa i-one safe always saved. Bathi nje uma wasindiswa usindisiwe. Lezi ifundo lezi ehambisana
nezifundo zama-Gnostics ze-Gnosticism lokukholwa ngolwazi Oh yeah. and zi dangerous kakhulu kabi kubazalwane ayikho ake ngibeke nje namhlanje siyaqala ukukhuluma ngalento ayikho into ebizwa ngokuthiwa once saved always saved and lento igcwele kakhulu kuma reformers labantu abashumayela ivangeli ngesikolo ukushumayela ivangeli ngesikolo labantu abathi before uzokhuluma ngoNkulunkulu kufanele uyokufundela Bible school. yibo abantu abanalezi ifunda bafike bayithola ezikolweni ze theology ayikho into ebizwa ngokuthiwa once saved always saved iBhayibheli is inundated ngokusixwayisa ukuthi singathi sesiqalile endleleni bese sibuyele emuva okushoyo ukuthi it is possible ukuthi umuntu angaqala kahle aphethe kabi there is why along the journey kune requirement ukuthi umuntu kufanele aphenduka avuma izono zakhe lento abayibiza ngokuthiwa inhlambuluko Yes. endleleni kunenhlambuluko ngesizathu sokuthi kuyenzeka ukuthi usuqalile noJesu ohamba kahle bese endleleni kuba nezinto ezikuphazamisayo ingakho kudingeka ukuthi uhlambuluko ngokuba nekuthiwa bese ngekho isidingo senhlambuluko then le eyokuthi sithi once saved always saved besothi khona but inhlambuluko idingeka ngokuthi uma ungahlambuluka esonweni osenzile sokholo leso sono singaba ngathini nomphumela ukuthi sikufake esihogweni sinomphumela walokho sinawo yes. sina so lento ke manje silethani iletha ukuthi abazalwane bahambe ekholweni ngenkululeko yokona inika abazalwane ilicense ukuthi umuntu one ebe ethu yakholwa ngoba utshela ukuthi once wasindiswa usindiswe forever akwazi ukuluza insindiso basho njalo bathi akwazi ukuluza insindiso insindiso ungayiluza iyaluzeka nje insindiso mhlawumbe asichaze nje kancane kanti yini insindiso ukuphuma esonweni insindiso ukukhishwa esonweni Yes. right so uma kuthiwa ukhishiwe esonweni wasiyeka isono ngenze example bufeba wasiyeka isono ubumukela ujenje enkosi nomsindisi uma ubuyela khona usinde kanjani ngoba phela mangabe insindiso ukukhishwa esonweni wakhishwa wakubona nalo ukuthi uJesu Kristu ayi cha ungisizile wangikhipha ebufebeni uma usubuyela kuso usasindisiwe na awusasindiswanga so kuyenzeka ke umuntu uthothi mhlambe the day emukele uJesu njengenkosi nomsindisi wayiyeka ngempela lezi zinto futhi wafakaza khona abanye abayeka utshwala khona abanye ababebhema ama drugs bayeka ama drugs bafakaza futhi bama bathi mina ungibona ngiclean athi omunye ngina 6 na 7 years ngayeka ama drugs ahambe endleleni nawe abuyele kuwo back to ama drugs uyabona lo nto leyo futhi ngamanye amazwi uyawazi umehluko ukuthi insindiso yini into eyenzayo kumuntu iyamiyekisa umuntu lezi zinto so manje mayisebuyela khona ngasho kanjani usindiswe esazenza so ngilala ngikhona ukuthi iqiniso nje limsulwa kuyenzeka igama lomuntu libhalwe encwadini yokuphila bese liyagcina incwadi yokuphila ihlukile nencwadi umuntu ngoba kuthiwa zavula incwadi nencwadi yavula umuntu unencwadi yakhe yempilo ayiphilayo yiyo leli lithi uNkulunkulu mawufunda lapha eRevelation zavula incwadi nencwadi yavula incwadi lekuthiwa yavula incwadi yokuphila uma uhamba ngokulunga ukunika icredit igama lakho lobhala kuphi encwadini yokuphila ngoba usukuphila ngendlela uNkulunkulu enze njani ayifunayo uphila ngomnyalo kaJesu kodwa manje uma encwadini yakho le yakho sekubhalwa izinto ezimbi phela lokho kunomphumela ukuthi lapha igama lakho liyacishwa encwadini yokuphila ngoba umsebenzi wakho usumubi abazalwane into ekufanele bayazi le uNkulunkulu akamokho mhlawumbe ake sithinte nje kancane before singene kulelo khundane topic lapha encwadini abase Efesu you cannot mock uNkulunkulu angeke uNkulunkulu umkhohlise encwadini abase Efesu I think u6 lethu umuntu uyovuna kutshalile ilapho uGalatia abazalwane ithi ningaduki uNkulunkulu akahlekwa ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho wokuvuna mayisithi ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama kepha ohlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya so now noma ngabe kuthiwa yakholwa but uNkulunkulu usabheka ukuthi imisebenzi yakho ihlwanyela kuphi ngeke wenze imisebenzi yenyama bese ulindele ukuthi uzovuna kumoya akwazi uma ngabe uthi wena uthi ukhonza uJesu njengenkosi nomsindi kodwa usenza ubufebe uzovuna izithelo zobufebe siyazi ukuthi izithelo zobufebe izithelo zosono izithelo zokubhubha isono silidele kufini angivaleke nje lapho ukuthi
bazalwane yenzeka igama lakho libhalwe liphinde licinwe leli yivangeli elibhaliwe la ukuthi asihambe ngokuqaphela ngokubekezela kuze kube sekugcineni ngoba uyonqoba oyoma ekubekezeleni kuze kube sekugcineni. And wakwasho before ukuthi kunomehluko between umuntu oselazi ngokuphelela iqiniso nomuntu osastruggle. For example etshwaleni khona osastruggle but ufuna ukubiyeka ulwa nokubiyeka bese kuba khona umuntu obekade sebiyekile aphinda abuyele nawo umehluko lapho khona wakwayikhuluma na before. I know I think iphendulekile angazi noma khona afuna uku-add babu Ntanda iphendulekile. I guess ngene kuya namhlanje indaba. Yeah ngivele nje ngidedele kunina. Yes. Kubela babukhumana. Ngiyabonga kodwa bengithi uzoqala ngenxa yesihloko. Amen. Siyabonga abazalwane. Namhlanje sifuna njengoba nje sila sifuna ukukhuluma kakhulu kodwa I think le topic isifakile ukukhuluma ngobubi obusebandleni. Yes. Ya ngobubi obusebandleni. Lento ibuye kutheni angathi sekhambe kwahamba sakhohlwa singabazalwane ukuthi inhloso yevangeli yini kumuntu. Nanokuthi inhloso yokuza kaJesu emhlabeni kwakuyini wafelana uJesu limsiza phi umuntu ivangeli. Ingakho namhlanje sesibona zonke lezi zinto ezitholakala ezweni seyitholakala nasebandleni kanti ngempela ibandla kumele kube indawo yobungcwele. Yes. Akumele ibandleni kutholakala izinto ezitholakala ezweni. Ubungcwele busho ukuthini? Ubungcwele busho ukuthi senza izinto ngendlela eyehlukile izwe elenza ngayo. But le ndlela eyehlukile istandard sakhona sibuya kuNkulunkulu. Yes. Asibuyi kubafundisi, asibuyi kubantu abafunde kakhulu. Senza izinto ngendlela uNkulunkulu asho ngayo ukuthi mina ngithanda ukuthi izinto zenziwe kanje. So ngamanye amazwi silwela ukuthokozisa uNkulunkulu. Ubungcwele lokho. Uma uNkulunkulu esho into ukuthi uthanda ukuthi into yenziwe kanje, uma siyenza leyo nto siyangcweliswa ngokwenza ngalendlela uNkulunkulu asho ngayo. Yes. So ubungcwele nje lo ngomunye umuntu uzothi makhuluma ngobungcwele acabange into enkulu engacabangeki. Ubungcwele busho ukwenza izinto ngendlela eyahlukile. So ibandla libizwe ngaleso standard ukuthi lizokwenza izinto ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo. Oh yes. Ake simi lapha encwadini ka Matthew 7. Okay. Ngizoyifunda nje masishana ngizogcina ku 24 kule ku Matthew ne. Matthew chapter 7 from verse 21. Oh okay. Okay. Ithi asibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi abayongena embusweni wezulu. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Iyakhuluma nangalento esiqale ngayo le. Ukuthi bakhona abazokusho ukuthi inkosi bakhona abazokhola impela basho bathi uJesu Kristu uyinkosi. Kodwa uthi uJesu Kristu akusibo bonke abathi inkosi abayonjani abayobona. Uthi kodwa abenza intando kaBaba osezulwini. Into ebalekile ekukholweni ukwenza intando kaNkulunkulu. Noma ungakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kodwa uma ungayenza intando awuyezulwini. Yes. Ngoba kuhlukile ukubiza uJesu ngenkosi nokwenza intando. Ukwenza intando kusiyeka isono. Ibandla uNkulunkulu wenza iprovision indodana yakhe ukuze ibandla liphume esonweni ngoba umvuzo wesono ukufa. Ingakho sithi namhlanje sekunobubo obukhona ebandleni. Ibandla lizenza lezi zinto ezimbi lazi ukuthi zimbi. Bese liphakamisa igrace. Lithi uNkulunkulu nomusa angeke angise esihogweni. Kodwa yeza uJesu Kristu uthini la? Uthi ufuna abantu abazokwenza intando yiba abazongena ezulwini. Mayiqhubeka konke eshoyo. Uthi abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senza imisebenzi eminingi ngegama lakho. Na khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi sukani kimi nina benzi bokubi. Ukwenza okuhle kuNkulunkulu akusikukubiza uJesu ukuthi uyinkosi. Futhi ukwenza okuhle kuNkulunkulu akusikukhipha amadimoni. Ukwenza okuhle uNkulunkulu akusikukuthi ngegama lakho wenza imisebenzi eminingi yamandla. Ungawakhipha amadimoni ube yisoni sesifebe. Yezwa ngoba uJesu Kristu uyakukhomba la ukuthi bayokuza nobufakazi bokuthi senza egameni lakho akasho ukuthi ngizothi ninamanga nikwenzanga lento egameni lami.
uthi ngiyovuma ukuthi bayenzile into egameni lami bakhiphila amadimoni benza imisebenzi yamandla egameni kodwa akakubali lokho njengenye into engena emsebenzini emihle uthi mayekhuluma nabo uthi ngiyothi kubo sukani phambi kwami benzi bokubi nakuba nangizenza lezi zinto kodwa nina nani benzi bokubi yes ngani impilo zabo ayindlela ababephila ngayo makuthiwa babonwa umuntu noma bebodwa babephila impilo that is contrary to intando kaNkuluNkulu khumbula ukuthi uJesu Kristu uthi akusibo bonke abathi inkosi kodwa abayenzayo intando asizwe u24 ukuthi yini ukwenza intando yeah 24 bese ethi ngalokho yilo nalo owezwa lawa mazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezukwani kwedwala bese yachaza ngisacela nje ukungavezi ukuthi uthini ngoba siyayazi uthi uJesu Kristu loyo owezwayo ngesithi the one who hears my saying and do them uthi umfanisa nendoda enjani sesitshela intando ukuthi intando yini intando kuzwa izwi likaJesu bese uyalenza nansi intando akusuka ukuzwa izwi likaJesu ungalenzi kodwa bese ukhipha amadimoni intando akusukuzwa izwi likaJesu bese umbiza ngenkosi cabanga ukuthi ukubiza uJesu ngenkosi ukwenza intando akusilo ukuzwa izwi likaJesu bese uyalenza nansi intando lapha ikhona kunobubi ke ebandleni namhlanje kungabazalwana ababamaqili abanamanga abenza zonke lezi zinto bacabanga ukuthi bona basentandweni cha ngeke amagama abatholakala encwadini yokuphila ngoba ukuzigama libe sencwadini yokuphila umuntu kufanele enze intando kaJesu ukwenza intando kaJesu ngokuzwa izwi lakhe bese uyalenza ukwenza intando kaBaba osezulwini ngoba siyazi intando kaBaba ngaphandle kokwazana noJesu lokho konke uJesu Kristu akusho wayekusho kuyintando uNkulunkulu afuna siyenze ngicela ukuma lapho bene babu Dan siyabonga hayi indaba enjalo bazalwane ngipholile mina namhlanje angafuthumana ngesizathu sokuthi udaba esizolukhuluma lithanda ukuba ingozi kakhulu sizokhuluma udaba ngathi leyo abajwayele ukusikusho ukuthi siyagxeka ngathi asikakagxeki namhlanje ngathi kuzogxekwa ngempela ngoba ngicela nje ukufunda leli mina ihumusho leli Nahum 1 no verse 3 lesike samthinta ukuthi the Lord is slow to get angry. Inkosi ayisheshi ukuthukuthela. But his power is great. Amandla akhe makhulu. He never lets the guilty to go unpunished. Ngeke imnyeke onecala hambe ngachezanga. Ile ndawo nje bengifuna ukuthi he'll never let a guilty go unpunished. So uma umuntu onile fanele ajeze so kusho ukuthi bonke abantu abasebandleni bafanele bajeze ngemikhuba abayenzayo either bajeza la noma bazojeza phambili ukuchoose ukuthi bafuna ukujeza phi bona bazokhetha yes ngale kwethuna bazojeza inguna phakade kodwa mabevuma ukujeza la bazojeza kancane asingeneni ke bazalwane sithi in details sinenkinga yabazalwana abacorrupt ebandlini abajoyinele into ekuthiwa ama pyramid scheme laba bazalwane balanda ama pyramid scheme bazowabeka epulpit now mabeqala belethi pyramid scheme abavane bayilethe baqala ngokondla umfundisi bamphi imali ama 20,000 bamsize abese beyamchazela ukuthi baba njengoba usibona sigibela ama 4x4 izathu zalokho sina lento pyramid scheme esisebenzayo ngazi noma ibizwa kahle yini pyramid scheme kodwa kubizwa ngama scheme lezinto azalisa ngemali ayizalisa ngemali le mali mawufaka i2000 yenza 20,000 mawuyithola it is not wrong bazalwana ukuba kuleyo nto kodwa hayi ebandleni aphandle kwebandla kulungile abangekho ebandleni because ibandla lingumbuso kaNkuluNkulu sikhuziwe ngokubolekisa ngemali ezalayo sikhuziwe ngokugembula ukugembula lokho asikwazi ukuba kukona ama institutions anayilungelo lokuzalisa ngemali amabhangi manje uma sewuzalisa ke sewenza lento lo umbuzo wami uthi njengomntwana kaNkuluNkulu uma ubanika le mali uthi beyilethe uthi izalana kanjani ngoba kwasebank ku clean uma ebank bekuboleka 100,000 manje ubuyise no 12,000 no 2,000 phezulu
ngoba uzobe seku14 angithi inzalo yabo lo 2000 Yes. uma bekuboleka 1 million bathi izobuya no 250,000 yalinganisa inzalo yabo le isizela imali yabo izala kuwe wena leyo ithatha kubantu yoyizalisa izala kuphi ngoba lento mayenziwa ku collect imali kaShabangu neka Khumalo ize kimi mase ihlangene zonke kuthathwa imali kaBaba uFaku bese kunikezwa uPrince mabe enikezwa zonke lezi imali twizele baphinde bafake futhi uphinde kunomuntu uma bengasafaki bonke lapha ayisazali le mali Yeah. ukuzala okunjani okungahlelekile now lento ke into engikhala ngayo isikhulunywa emapulpiti manje seyimelwa lapha epulpit umfundisi ethi sengizohlala phansi ngizonikeza uSiphiwe Ntanda sukume kune business bazalwane sizol introduce ebandleni ngicela ukuthi nilalele achazeke ngalento bafakeke abantwana bakaNkuluNkulu imali bese kuthiwa kunebhanoyi eliphahlazeke nemali yabazalwane okunye kuze kuthathwe nemali yokweshumi ifakwe la kuleli bhanoyi kuthiwe senzela ukukhulisa masinyane isikhwama senkonzo ishumi uma ke wayithatha wayozenzisa into engafanele icala ukusebenzisa ishumi ngaleyo ndlela bawu4 abantu abanelungelo lokudla ishumi oqala umpriest owesibili intandane owesithathu umfelokazi nesihambe ezweni lakithi labantu abawu4 yibo kuphela abanelungelo lokudla kweshumi amaNigeria wavumelekile ukushintsha imali yawo ngemali yokweshumi umfelokazi asisamondle ebandleni njengamanje ngenxa yokuthi uma uyofunda incwadi kaTimotheo chapter 5 uthi umfelokazi abantwana bamondle abesethi nabazukulu uma bekhona bamondle abesethi umfelokazi woqobo yilo ngenabani ibandla akalimnakekele ngakho umfelokazi sephumileke asimondli kumfelokazi onabantwana bese kubuya kuba intandane ngenhlanhla asisenazo ke thina eSouth Africa uyazondla uhulumeni ukhona imali yentandane lekuthiwa ifoster care grant ziyanikwa so njoba inikwa ke usilekelele kuhulumeni sithanda ukumbonga kakhulu kuloko azisabalwa ke intandane ebandleni bese sibuya ke siza isihambi umuntu ofana nomzalwane wethu obuye eZimbabwe uma efika la eSouth Africa abantu afika bafuna abazalwane achaza ukuthi nomzalwane sisuswe indlala sisuswe yini ezela thina njengabazalwane siyamnakekela ngoba uyisihamba ezweni lethu umfowethu mase simnakekela uma kwenzeke sedayisa obhavu asisamnakekelike ngoba useyasebenza sedayisa obhavu sedayisa amajacket sesiyaphuma ke kuyena kaseyona sesona kisama usehleli useyasebenza so lo mnikelo ke sekusala lo muntu oyedwa ke lo kuthiwa isikhonzi inceko uyadla ke yena ngoba esele ngakho kabekho abanye abazalwane kumele babuye ke bazodlala uma kuvela umntwana oxakekile intandane phela leyo oswele lo imela adle la uma isikhona le mali akalekeleke iphelela lapha bekho abanye ngizama uqoqa lento yokuthi ayikwazi ukunikwa omunye umuntu ongafanele anikwe yona lana befundisa into asebenza manje bayazazi ngicela abantu abangakwenzi lokho bangalo bengibhalela ama message bengibuza into abayaziyo nabo ukuthi abakwenzi abathathi imali ebandla bayinika amaNigeria laba bayithathayo bayazazi futhi benza nje labefundisi bafike babe nemali yokweshumi neaccount yebandla la kungena khona ishumi ebank bese kufika iNigeria nesikhwama semali lesikhwama semali kuthi wemfundisi sino 500,000 uma ungathatha lo 500,000 ufake iaccount yebandla sokunika u50,000 eyakho ayebandla yakho yaphiwa le mali izothi ingena ngathi umnikelo bese mayisiclean ke bese amaNigeria ayithole ngokuthi transferwe accountini yabo isiclean ke seyivela ngathi uyiphiwe esontweni noma ulekelelwe esontweni ngamanye amazwi kucleanwa imali engcolile ngemali yebandla number 1 lo mfundisi useyisigebengu ufanele aboshwe umthetho kaNkuluNkulu uthi kumele aboshwe ngoba akayeke umuntu onecala uNkulunkulu amenza angabi nacala siyathandaza kumthandazo wethu ukuthi sengathi bangaboshwa labo bantu amaphoyisa sengathi inkosi ingasebenza umsebenzi ojulile babanjwe bahambe bayohlala ejele uma bephenduka ngokwabe ivumela umzalwane ukuthi wenza lokho thina njengabazalwane umsebenzi wethu ukuthi simphelezele ukuye police station simhambise
sifike sitshela amaphoyisa ukuthi lo mzalwane lo udlala i-pyramid scheme ngemali kaNkulunkulu wethu ne-account yenkonzo uthatha imali eyigebengu ayifake la useyaphenduka manje uyayisola ukuthi wenza into errong ngakho ke yiko semlethela lo mzalwane mabethi yini nizomceba asimcebi siphoqelekile ngokwezwi uma ephenduka kumele ajeze uma nina nimbone ngafanele ukujeza singabonga kakhulu ukubuyela naye emuva kodwa manje ibone efanele ajeze sizozomvisitha la ejele asimxoshi phakathi kwethu uma eswela insipho izothengwa yithi uma engena Colgate soyithenga uma ephelelwa ama-underwear sowathenga kodwa kumele azojeza ngoba unecala lokuganga endlini kaNkulunkulu uma umzalwane wakithi ethenga i-driver's license wadriver esithi isikhathi engakakholwa asinankinga nalokho mase efika kuJesu efika nelicense ephenduka leso sono sakhe asibalwa ngoba wasenza ezweni kodwa uma umzalwane wethu la ephuma la ekukholweni eyothenga ilicense azodriver ngayo imoto ayibiza ngokuthi yesibusisa iphiwe uNkulunkulu leyo mzalwane wakithi mase ephenduka lolu daba lelicense kumele libekwe etafuleni ngoba akabuyanga naye ezweni uyithenge sesila ekukholweni kumele kudaba lakhe libeke etafuleni mayephenduka ngoba unecala angeke amiyeke uNkulunkulu kulona baningi abantu abazoyisogweni bengadlanga zono zabantu beyikhandela izono bona ezingenasidingo ngoba njengoba sethenge license kumele simgqubeke manje ayoboshwa ayovela phambi komthetho ukuthi unecala lokuthi umzalwane wakithi wathenga license kodwa uma engafuni ukuthi le ndaba ilungiswe la emhlabeni ukhululekile bazoyilungisa phambili bakhona uGabriel bazombona bazomlungisa la phambili izolungisa indaba yakhe yebo owathenga idegree kwangazi umuntu ukuthi une degree wayithenga leso singisa sipatanisa phezulu le degree akusinto eyodwa isingisa sakwenye indawo ne degree yakwenye indawo uma engafuni lento ilungiswe la bazoyilungisa phambili kodwa mathenga idegree engakakholwa weza nayo la ungena enhlambulukweni aphenduke kodwa uma ithengese la ekhaya esekholwa isigebengu somzalwane leso uma se decide ukuphenduka kuleyo nto kumele siyilungise ngokufanele akanayo idegree lo mzalwane wethu ngeke sivume sithi une degree akanayo kumele siyilungise indaba yakhe nale degree ngeke sithi uhlambulukile use right sengaqhubeka ne degree cha akakaza benayo akakazi impela benayo ngeke siqambise uNkulunkulu wethu amanga sithi wampha umsebenzi engamphanga ngeke impela sivume kumele lolu daba lulungisiwe angibeke isibonelo mina ngibe nomuntu ofike kimi odla imali zabantu lo muntu wayidla ke ndawo ngeke ngisho ukuthi kukuphi icela la kuyinkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,000 manje lo mphakathi lengikhuluma ngawo ubhekile ukuthi lo muntu emhlabeni ungapi la ekhona nange sephaphama la eduze kwami lana ke eduze kwami mawuzosondela qalwa ngenhlambuluko number 1 awukho imali uvelaphi usindiswe kanjani wamtholaphi uJesu ngaphambi kaJesu ukuthathaphi uJesu wena yila sengithola khona ukuthi hayi uJesu ukuthola ugebenga abantu wena hayi siyabonga uJesu ukutholile asali manje ke ngoba utholwe uJesu ugebenga abantu kumele ke siye kubantu labo abagebenga ngoba ukuzukhonze kahle ukhululekile ungajahwa umuntu asiye kubantu abagebenga indlela ke yakubantu abagebenga iqala epolice station maphoyisa mina ngumfundisi ngiphelezela nangu uKhumalo uKhumalo wadla imali yabantu endaweni ethize manje uyophenduka ngokudla imali yabantu sicela ke nisiphelezele ukuze angabulawa abantu umphakathi uzodecide lapha masifika ukuthi abayambopha noma bayamnyeka na kodwa yena ngimsela lapho ukuthi ayophenduka bese umphakathi udecide ngaye ukuthi uyambopha yini mawumbopha ngizomphelezela futhi simgqube simletha zovalelwa lo mzalwane kuzofanele avalelwe uma nikwibail so ikhipha thina njengabazalwane aphuma athenda icala uma limlahla ngoba uzolivuma khoca lesazo debate ukuthi akalivuma uyalivuma uma imgwebe inkantolo ngaphakathi uyohlala ejele sizomnaka lapha ejele
kodwa uma ephenduka laba abantu bexola bethi akangaye ejele uyobe ngokhululekileyo kodwa thina sikwazi ukumkhulula sithi ngoba usevumile use right cha asikwenzi lokho ngaphezulu kokuthi uma kunempahla wayithenga uhamba ngemoto owantshontsha imali yabantu singasena kubathola kumele siyishise asidayisi cha asidayisi asidayisi ngisho amasudu wagqokayo wawantshontsha ezitolo uhamba wathula wenza leyo nto awuyenza lezo zinto lezo siyayishisa kunabazalwane abaphenduke kade benoti koloshe ngeke ngizwa abantu abahumayo bekhuluma ngoti koloshe mina ngihlale nezigebengu ebezihamba nezilwane emazoyotshontsha ezitolo lo muntu mayesephendukile ingakho nibona siyoshisa impahla zezangoma siyoshisa ini sisuke siyoshisa lemimoya le ukuze lo muntu lemimoya angahambi nayo so ke nomuntu owatshontsha impahla lezi asikwazi ukuqhubeka nasigibele lemoto siye enkonzweni ayidrive sithi size yayinhle imoto sisho imali yabantu kudingeka aphendukeke ilezo zinto ke sikhuluma ngazo uma wadizela ingane yakhe emsebenzini womzalwane usumzalwane kumele silungise udaba lo msebenzi either uyasebenza noma uyawuluza umsebenzi kodwa kuzoba ukuthi ukhetha kuphi uma lelicala lingaqulwanga la enhlambulukweni kukhona la uzoliqula khona phambili kuzoba mnandi ke lapha ngoba kuzoba life sentence phambili la ekhaya lincane kabi ukuhlambalaza nje phakathi kwabazalwane kuphelile ngoba inhlambulo phela iyahlambalazana yahlambalazana kodwa nje kuhlambalaza nje into esikhashanyanyana kodwa la uyakhona life sentence khona ngokuthi nje wafaka ingane yakho emsebenzini nomzalwane owalala nomntana omuntu noma nenkosikazi omuntu emfaka emsebenzini uyamkweleta uNkulunkulu ngokulala nomkamuntu bonke laba benze lezo zinto ile crime ke sinayo egcwele ebandleni yabantu abazimbulo engathi kuyakholwa kanti kufihlwe lezi zinto lezi kukhona abantu abalabe khona ezikhundleni abasebenzisa izinto abayisebenzisa ukuze bathole izikhundla bayamkweleta uNkulunkulu bese silethe umlezo ukwazi ukuthi ungcono umzalwane aphoxeke la ngoba la yakhona indlela ophoxa abhlungu khona ngeke kuphinde kube nosori ngeke kube bikho usori lana ungcono usori ngoba sizokhala uNkulunkulu ukuthi nangu uyayisolo umntwana wakho Nkosi sithandaze naye so silungisa lezo zinto ezinjalo ukuthi hayi abazalwane abakhululeke uma nje osofohlala kwakho umzalwane wabakhishelwa ngo backdoor usumzalwane iqala ke impela sizocela impela mawunayo indlela ubuyele eBradlows bahambise osofa bakhona ubatshela ukuthi labo sofa ubatholanga ngendlela eright ngakho uzocela uxolo abenze noma yini ekufanele uma ufanele isijezo iBhayibheli lithi akakiyeki uNkulunkulu umuntu onecala abakujezisi uma bekuthethelela ngoba umoya kaNkulunkulu ngakuzwela bayokuthethelela bona kodwa ukwazi ukukhululeka sinabazalwane la ababakhe izindle ezinkulu mabephenduka okwadinga ziyobhodloza kuzibe nezando sacabanga ukuthi hayi bongeke ilunge lento abantwana bazolalaphi kwase ukuthi uyala umzalo uthi bazalwane ngingeni kulendlu le angidayisi lendlu le lendlu iphela ukwehlezi phezulu kwesitende sami engasithenga ngemali yami lendlu izitini ezakhela ngazeba ngakho bazalwane ozani nizodiliza lendlu hayi ukuthi besiyodiliza izindlu zabantu ngoba sijabulile siphoqwa yizwi idilizwe ke kwakhela umzalwane umkhukhwana wamaplastic ahlale khona mina ngazi ngisho umzalwane wakwahamba ngesikhinde esincane ubaba omuzi ephelelwe zimpahla zonke ezishisiwe ekuthwela amathayela ewabuyisela egarage la yade wantshontsha khona izingane zizohlala uhlala emkhukhwini ziphuma endlini enkulu asinaye kumzalwane ohamba khululeke enento zekwebiwa ngokuthi ke kodwa ichoice ikuyo umzalwane ukuthi uyathanda ngesihogweni isizathu soke sogweni ngaba uyena kodwa uJesu usuke semkhululile yikho ke sidalula ngisho ukulinge kuzibona ukuthi hey yabona impela mengaphela lenyanga lentombazana inganqombanga phansi impela ngobe ngistrong iphela lenyanga nje inganqombanga phela khona intombazana ngibelesela ikufonela impela nje ubonga ukuthi ubaby wami lo into isithando sami lesi sikhuluma ubusuku nemini kodwa indlela enza ngayo umuke wafukamela lamaqanda akhe azolichamisela itswele kodwa nawe uyidalula wena bazalwane
kuyalingwa lapha endleleni ihlangana nodade la akasili Satanist umntwana kaNkulunkulu kodwa sengiyezwa la enhlizweni usenesitula sesibekile akakahlali ngokunene uyafika abuye ahambe abuye ahambe kodwa useyaqinisa kulezi insuku ukuhlala manje usekaliqeda iviki ekhona bengicela ningilekelele ke simduduleni ahambe balekeleleke abazalwane uma walile wangadudulwa lo dade wahlala nizolithola icebo lokulalana kodwa iqala lakho lona lokulala naye uzolifica phambili ebhukwini njoba sizovulwa nje incwadi lobe lilapho nalelo cala lokulala naye lokulalana ningi abazalwane kungasumi ngakho ngoba thina sasiyaphoqeka masulibeka phambi kwethu ukulala nalo dade ukuthi iyiphi into omele yenziwe ulale nengane yomuntu uyayisola uyaphenduka ishone ephike nehlazo lakho ngoba ihlazo kulala uMntombazane ungasumi ngakho ngoba lithi iBhayibheli intombazane iyo yapi nalelo hlazo lelo yikho singaqhuquzeli ukucoachipa nokufundana kwabazali ngoba mase umlalile egcineni sisenkingeni thina uyolisaphi ihlazo lokungabi nabintombi ngoba la yakhona emzini wakho kumele aqala ukuyonqunula kule ndoda yakuyona njobe enqunulele wena uthi ayenze njani indoda yakhe mhla imgane ngoba kohlekiswa ngayo kuthiwa walala nawe wathatha umntombi bakhe wena okwakumele kuthathwe indoda yakhe naye yona bonus yakhe aqhoshwa ngayo uma efika emzini ethi angiphumi kulomuzi kukwami so leso sonoke uzosifica ke mongasivumanga mina ngisho izinto ezenziwa abazalwane hayi abantu abafike nazo khuluma ngezinto abasenzela la endlini njoba nje izwe lenkosi liveza la ukuthi akusibo bonke abathi inkosi abayobona akushiwo ukuthi abafuna ukuthi inkosi abashoyo ukuthi inkosi labo akusibo bonke bese kubekwa izathu zabo ukuthi yini indaba bengeke bangene izinto abazenzile umzalwane wayephuthuma kakhulu ephuthuma wathi hawu Nkosi yami ngicela phela usalisa ungenzela ngizokushaya ngo500 eceleni lento le kuzisheshe ilungu lo 500 loyo ubhaliwe ebhukwini uzowufica ukhona uyibribe igama lawo bonke labazalwane abanganawo amathikithi emgwaqweni ukhona imali zabo wazoyifica phambili zobe zibalindile inkinga u-life sentence la siyakhona ngcono la ivele le ndaba yama cold drink nayo nabazalwane bengithi angidlulise nabazalwane bakithi abama traffic cop uthi sanibonani bazalwane yebo ulife wenu unilindile ke nani phambili nalabazalwane bakithi abamaphoyisa nalabazalwane bakithi abantshontshe esibhedlela laba banezindwangu lezi ezibhalwe impahla zasesibhedlela bonke abazalwane ayisiyaya le ku life sentence le ukuthatha ishide elilodwa esibhedlela hayi amaningi elilodwa life sentence ngoba awukwazi ukulithatha unali ilungela unikwanga niyabona belungu laba abantshontshe umhlaba siyaya lapha phambi kaNkulunkulu baye bewuphethe bewuqala ngama tape lapha phambi kaNkulunkulu baba bewuphethe umhlaba lo wabantu yonke lento ababeyintshontsha hayi ukuthi phambi kaNkulunkulu ofike kuthiwa hello Van der Merwe no la siyakhona bonke abantu bebephethe izono zabo beyithwele bona zibasini lithi iBhayibheli abanye ziyobalandela abanye ziyabandulela phambili bothi beqhamuka nje nazi zilindile so kungcono kuyilungisa la uhambisa ixazululiwe indaba leyo ukhululeke abanye balala ingane zabantu bayikhiphisa izisu ukuthi ngeke umzalwane nami ngumzalwane bazothina abazalwane senza into ayikhishwe lengane abhadala 500 yoskipi lo mfana lo wakhiphisa umzalwane isisu ingane bazoyifica phambili ibalindile inkinga ayinagama unoname wabo bazomfica le phambili uzobe khona kodwa yena ukuthi ingama la lengane ubani ngoba nayikhanda lengane manje yini indaba nenze lokho bobabili yilo wakhishiswa isisu nalo wathi akhishiswa isisu akekho phuma discharge bonke laba bathengela amantombazana amaphilisi lawo ukulala nani bayayiwa la siyakhona bazowachaza amaphilisi lawo ukuthi awani bonke laba benza imprevent obeyolalwa bengabazalwane amakhondom abo bazowaficelenga ngalelo langa bawathola amakhondom abazobe khona ngalelo langa ngoba baphambana nomyalo webandla likaNkulunkulu sangisho ukuthi umuntu akabhampe ngecathulo kodwa yazi ukuthi zommangalela uzowafica amateka akhe phambili yebo yazi lezi zinto ezibalayo izinkulu kakhulu but sibukaza izinto anyane ezincane ngiyazi ukuthi ubala izinto ezi very important zibukaza into enyane encane ukuthi awu bekuyini emsebenzini ngishoda ngeshidi yithi ngithathe nje lele liyi1 bekuyini nje ukuthi shoda ngepeni
yes ngizothola bengifuna izitina zokwakha but nanga omunye lapho uthi angangizamela yabona ngelower price yabona izinto yana lezi ezincane nje es like isona esikhulu ukubulala isona esikhulu ufebe lokho into yana encane but hey mawusuzimenshina zonke ziyicala ekugcineni but manje uma ngabe umzalwane omunye angabuza this question ukuthi okay ngumzalwane sengiyalibona ke icala lami ku wrong yini ukuthi ngikhulume kubazalwane ngithi bazalwane ngenze nakho sikhuleke siqolise kuNkulunkulu kuphele lapho ngempela sefanele size semaphoyiseni ngicela ngigqoba impela ngithi angiboshwe ngicela ukuyiphendula kunezwi lenkosi lana izongikhumbuza ivesi la khona elithi kukhona isono sokufa nesono sokungafi yebo khona icala athi mayelenzile umuntu lisono sokufa angafa ngaso khona angeke afa namacala khona amele aboshelwe nangaboshelwa yebo kodwa nje abazalwane sikhuzela ukuthi phambili la siya khona inkinga yakho life sentence angeke kuthiwe ugesi kwakuwaka Eskom la siya khona kuthiwa wawutshontsha phela masuyi ayinile ingubo zesonto ngogesi wamahalo orojiwe bebe bewuthenga abanye abantu wena uyibiza ngekholo ugesi okurojwa lo akukho kunye into erojiwe into enjani into etshontshiwe then automatically la uyakhona phela unecala lokho unless mawuhlala kwamuntu orobha ugesi awungeni ndawo wena ngabasa nawe kuze kusa awungene ndawo wena kodwa uma ukurojiwe kwakho angazi ukuthi masuyiwashila ingubo zakho lezo sonto angazi ukuthi uyuthini lezi nje ayine ngogesi wamahala abantu bewuthenga ugesi wena umzalwane so uzoyibiza ngani leyo nto leyo so izinto lezo fanele wazi ukuthi kukhona izono zokufa khona izono ezingafi khona izono efuna ukuhlambulukwa la walingeka khona khona izinto nje abazalwane abangena nje ngqo kuzo angikhulume ngoba mina nginokufonela ngisho abantu khona abantu abangifonela bahlambuluka efonini ukuthi mina ngilale nobaba kwabani manje ngifuna ukwazi ukuthi usemyekeleni siyaqhubeka inkinga ngisebenza kuye njengabazalwane angasenze njani lo mzalwane umzalwane lo muntu engilala naye nami futhi ngumzalwane lo daba baba lenziwa kanjani ngoba ngisenkingeni sengilalile naye futhi asikami siyaqhubeka lo baba unenkosikazi unethenda iphethe le tenda wangitshela ukuthi kuyahlangabezwana 50-50 ukuze sidle manje ubuza mina ukuthi ngenze njani mina ngamtshela ukuthi phenduka phela uphume kulento ukuphuma kulento lo yamuntu uzomxosha emsebenzini then ayikho into engizoyenza uma engafuna ukuphuma emsebenzini abaqhubeke balala kodwa lapha inkinga la kiwa khona lelicala lelincane kabi la emhlabeni lenzima la kiwa khona ngoba la kiwa khona kuzokushiya ukuthi walala nobaba kwabani sokunika nje isigwebo sasesikugwini amaviki amabili awona amaviki amabili inguna phakade manje la kulula thina abazana singena enhlambulukweni silungise lo daba sibize lo mzalwane aphenduke lo mzalwane cha ngiyaphenduka ngiyaphuma kulento ayotshela lo ukuthi ngibongile ngomsebenzi hayi ukuthi angudingi ngiyawudinga kodwa ngikwazi ukuvulela imilenze mina umsebenzi ukuze ngisebenze angikwazi ukulala nawe ukuze ngibe semsebenzini zonke lezi zinto kufanele siyilungisile sengisho ukuthi likhona icala lokufa khona icala lokungafi kulezi zona esikhuluma ngazo kodwa kuyingozi eshabangu mina ukukhonza nokhumala edla imali yabantu njengoba sila ku broadcast abantu besibona ku podcast abantu banenkinga ukuthi hayibo ukhumala uhlangana kanjani nontana wadla imali yethu lo muntu loyo ayilungiswanga leyo uma kwadliwa imali yabantu kumele kuphendukwe phela kube sobala ukuthi yebo ngiphiki basifowethu ngayidla aningilekeleleni siye khona siyolungisa laba kumele bakhiphe isinqumo ke sokuthi bangenze njani bayangibopha bayangixolela bathi angikhokhe kancane ngize ngiqede suke singamdayisa umzalo ngoba sithi ejela sithi ajela simfuna singamlekelela noma ngayiphi indlela uma ephenduka sekubonakala ukuthi okay umfowethu usibanibani usinaye la ebandleni uyazazi ezomthetho ngicushiseke thi somcushisa athi ukuthi kuphunywa kanjani manje umuntu oshumayela ngazo ezomthetho esetshenzwa kanjani kodwa khona umzalwane somthini khona umzalwane wazi ngezezimali ukuthi mase kunje kusuke kwenze njani ama contractor ayihlanganiswe kanjani lezo zinto ziyalungiswa ngoba ingozi yami nokhumalo kubantu abantu bathi igebengu lezihlangene badla imali yethu lapho balobe befihlana ngendaba yokufundisa badla imali yethu so fanele into siyilungise nomphakathi ukuze umphakathi ungasilimazeli into engekho fanele siyokhuluma nomphakathi mina omunye wangitshela into ebhlungu wathi ufuna kuya kube senemali yakhe neyobokhombisa kahle amhlophe ukuthi akasweli yena awukwazi ukuthi kubantu awusweli badlela imali yabo isiqhwaga phela mawunjalo asinazo thina isiqhwaga somzalwane umzalwane ufanele uyophenduka kubantu ethi ngiyaxolisa ngayidla imalini asifuni umuntu lo justify ukuthi ngayidla ngoba sungaphenduka lapho mawuphenduka ufika ukuthi kubantu ngadla imali yenu
ngaganga cela ushwele bantwana bakwethu Yes. noma yini eningayibiza kimi ngokudla imali yenu ngizoyivuma angisenamali Yeah. ngilungele nejele ukuthi makuthi angiyobola bese benquma bona Yes. bese benquma bona lokho kasikwazi ukuthi nje ahlambuluke kithi yebo Yebo Khumalo. Hey. Yeah. Mhlambe okuphakamayo la kakhulu ukuthi ilento esishoda ebandleni inhlambuluko. Ukuthi the reason why sekunezona engaka sekunobubo obungaka ebandleni inhlambuluko ayisenziwa. Kanti futhi nabayenza inhlambuluko sebecabanga ukuthi umdlalo mhlambuluka namhlanje kusasa ngiyenza ngihlambuluko ngiyibona lo ucabanga ukuthi you can play around uNkulunkulu kanti inhlambuluko ayibe inhlambuluko ukuthi into uyayiyeka okunye futhi okuphakamayo la indaba ukuthi isono siya expose sono nje kufanele si expose ngoba ngeke kube umzalwane uhambe unesono akwenzeki akuhambeki endleleni yokukholwa unesono izwi likaNkulunkulu I think mawufunda incwadi kaIsaiah 35 or 38 verse 5 or 35 verse 8 lithi kuyakuba khona umendo nendlela kuyakuthiwa indlela yobungcwele bese lithi abahamba kuyo yebo babahamba kuyo abekuduka nokuba beziwula bese ongcolileyo ongcolileyo akayukhamba kuyona so kwakukhuluma ngalendlela umprofeti Isaiah wayekhuluma ngalendlela ukuthi kulendlela kuyohamba abantu abahlambulukile izwi laNkulunkulu masifunda incwadi I think kaJohn ithi abanethembe elinjalo ukuthi mangabe embulu uJesu Kristu bayofana naye bayazihlambuluka into elahlekile kubazalwane abazalwane babhosta esonweni ayiqali ke lento namhlanje ayiqali ngale bandla lethu ngale bandla esithi masikhuluma ngathi uzizwise la umandla abafundi bathenjiswa nebandla lokuqala abaningi babe strugglisha ngalezi zinto kodwa sizwe ukuthi mangabe etholakala lezi zinto babe promote kuzona babe khondonwa noma kwakuthiwana asiye lapha incwadi ka 1 Corinthians chapter 5 sibona ukuthi ibandla ladila kanjani nesono nalento esibiza namhla sithi ububo obusebandleni ngoba abuqali ngathi kodwa inkinga chapter 5 1 Corinthians chapter 5 inkinga yethu thina sadili ngesono ngendlela ibandla lokuqala ladila ngayo nesono so lapha ithi ubufebe babase Korinto ukuphathwa uzoqala nje ku1 bese ithi ukuphathwa kwezoni kuthi izoni ebandleni iphathwa kanjani ngoba namhlanje kuthiwa umuntu ngoba nakunemali kuthiwa hayi baze bangena bomntanda ngelilanga kukulu abazalwane bethi hey umzalwane oxoxa amabadla axoshana umzalwane owona ngenkani ke simabumu uyaxoshwe ebandleni sizoyivula nale kodwa sizwe la ukuthi umpostoli Paul uthi isoni siphathwa kanjani u1 uthi kezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho kwabezizwe okungukuthi omunye kini uya kumkayise isono lesesasikhona ebandleni sazwakala asizwe ukuthi neqhubeka ukuthi kepha nina nikhukhumele kunokuba nganilila ukuze akhishwe phakathi kwenu owenza leso senzo uthi umpostoli Paul makakhishwe namhlanje amabandla yiwo afukamele igebengu abayikhiphi abafundisi namhlanje yibo abaprotect igebengu kodwa yizo umpostoli Paul uthini uthi ngabe niyamkhipha into eyenza ukuthi singakhiphi igebengu sikhukhumele sine east sinemvubelo sitshela ukuthi thina singasindiswa nobubi sitshela ukuthi nemisebenzi enyama uNkulunkulu uyosifaka ezulwini as if sofika lapho uNkulunkulu simbekela ama terms sithi inkosi sifake ngenkani sambiza uJesu sakholwa mayiqhubeka lencwadi ithi ngokuba mina ngokwami noma ngingekho ngomzimba nokho ngikhona ngomoya senginqumile kungokungathi ngikhona ngalowo muntu owenza kanjalo ukuba egameni lenkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla enkosi yethu uJesu onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngokuba ngosuku lwenkosi uJesu kunabafundisi abasebenzisa leli verse bamntanda ukuprotecta bona mangabe kukhonjwa ukuthi bashumayela into engekho mhlawumbe kunomzalwane ovukayo ebandleni athi umfundisi lento ushumayela ayikho athi nginikela kuSathane nginikela kuSathane
akuvele kunikela umuntu kusathana ngoba nako ubheda wena mfundisi unikela umuntu owonayo owenza isono ene labo bafundisi bavamile esikhathini esiningi abathanda ukusebenzisa leli verse ukufukamela igebengu lento ebisho bamntanda abantu abenza pyramid scheme basebenzisana nalabo bafundisi ngoba labafundisi benza ama empire ukuthi kugenerate income kwenziwe imali abahlulela izone ebandleni umuntu owonaka abamhlulela bamxoshi namhlanje ama worshippers worship ifebe umuntu ovuke endodeni oyoma phambili la worship athi nga worship akwaze kwehla umoya ngcwele akomoya ungcwele wehlile awumoya ungcwele wehliswa sifebe so kunenkinga ukuthi izoni akusadilwa nazo ngendlela uNkulunkulu ayefuna ngayo uthi lithi izwe uNkulunkulu ngabe ngiyamnikela kuSathane leli verse nginokuthi mangilifunda ngingaqondi kahle kodwa kukhona into ayisho umpostoli Paul uthi lo muntu mkhipheni mnyekeni akwenza lento azasole azabuyisane noNkulunkulu ukuthi ayiyeke lento arepent right mayiqhubeka lapha ithi akukuhle ukuzibonga kwenu anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na uma ninomzalwane owenza okunjalo noma owenza okubi ebandleni lelo bandla lonke libathinteke there is why amabandla amaningi namhlanje weak kangaka spiritual because afukamele igebengu ngokukholwa afukamele abantu ekungamele ngabe anabo athi umuntu hayi asimxoshi umuntu kwaziwa kahle lo muntu isideleli umuntu owenza isono esazi isichwenzi leso ekufanele sikhishwe ebandleni wazona sesifoma idoctrine entshaka ukudila nezoni kodwa yizwe zikaNkulunkulu lithini maqhubeka lapha na ku7 ithi khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha njengalokhu ningabangesa namvubelo ngokuthi nelethi iphasika linjani lihlatshiwe linguKristu bese sithi njalo ke masigubhe umkhosi kungabi ngemvubelo endala kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neqiniso uNkulunkulu ufuna sibe qotho sibe neqiniso lento ayisho nje bamntandi ikhuluma ngobuqotho ukuthi mangabe umzalwane owenze into ephambene nezwi kaNkulunkulu lento kufanele ikudle ngenxa ukuthi wena ufuna ukwenza noma ukuhamba ngobuqotho kuNkulunkulu ufuna futhi nokuhamba ngeqiniso ufuna ukudle uzwe ivumo ukuthi mina ngumzalwane bengingamele ngenze lento lesitini ngisithole ngendlela errong ngisintshontshiwe lento kufanele ikudle ngoba uma lento ungayivumi awukwazi ukuhlulela igebengu uzohlulela uthini nawe isigebengu kunabazalwane emsebenzini abantshontsha imali abantu basebenza emabhenki bayantshontsha amasela bakhwabanisa imali abanye bakhipha amathenda ukuze lamathende kuzithiwa izothelwa icompany ethize kunemali ethile kufanele anikwe yena kodwa umzalwane urish uhamba ngemoto enkulu uyanikela ujabulela ukuthi yena uthi uyanikela nomfundisi uthembena ngokunikela kuthi unemali kanti isigebengu lesi esintshontsha imali kahulumeni ngokukhipha amathende naso siyazuza kulamathende abazalwana abafana nalabo sithi abaphenduka ube kahle bamntana kuncane lokho okujabula abanako la emhlabeni ngale zonke lezi zono i-life sentence ekunye ngifuna ukuveza lezi zono esithi incane njengokurobho gesi azincane kuNkulunkulu azincane kunezwi lapha I think encwadini kaZakhariya lithi impungusho ezincane ziyawisa umvini lithi ziyawisa umvini lezi zinto esibona zincane thina ukubhayibhela amaphoyisa ukuthi hayi ngizokunika nawo 20 rand ngoba uyazi indaba zakhe amanga kahle azincane ziyabhalwa kule ncwadi esithema sikhuluma ngazo ukuthi kwavula incwadi nencwadi yavula yonke lento yenzayo uzoyifica ngale irekhodi yaselapha ku 2 Corinthians chapter 5 rekhodiwe yonke lento oyifici kumele ngale kulindile ofanele kuphendule ngayo lapha na ithi ngiyofuna nje verse 10 ithi ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze yilowo naloyo amukele njengalokhu akwenzileyo esesemzimbeni noma okuhle noma okubi sonke sisazovela la umpostoli Paul ukhuluma nangaye ingake le ncwadi akakhuluma ukuthi abangakholwa uthi thina sonke so thina njengabazalwane sonke sisazokuma phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela manje le ncwadi ithi ukuze
yilo nalo amukele njengalokhu akwenzile sesemzimbeni besithi noma okuhle noma okubi. Uma ngabe wenza okubi kunomvuzo sazothola mawufika uNkulunkulu. Uma wenza futhi okuhle kunomvuzo walokho. Kodwa nayi into esiphakamisayo abazana bavuma izono zabesela. Uma uzivuma igazi lika Jesu Kristu lisebenza la. Siyahlanzwa isono sakho uma uzivumula. Ngcono uhlazeke ula. Kunokuthi uthi uzofihla angazi uzokwenza kanjani mawufika kuJesu noma uzomfihlela noNkulunkulu. Akakufihleleki ngali. Sizokhuthaza nje abazalwane sizokukhumbuza abazalwane ukuthi umzalwane uyahlambuluka ukuze uhambe kahle ngobuqotho nangeqiniso endleleni yokukholwa. Ngoba uma isono singavunyiwe asicishwa. Uma isono kubuya lencwadi kaNahum ethi uNkulunkulu will never let the guilty go unpunished. Ngoba uzivume lesono futhi uyabhosta kuso nabazana abaphila ezonweni namhlanje ababoni icala. Enye into i-contribution abafundisi abasayishumayeli lezi zinto ayasashunyayela i-contribution enye ama elders amalungu ebandleni bebazi ukuthi umzalwane uyaganga mhlambe bayamthanda mhlambe ubathengela ukudla sazi ubenzelani bangayikhuluma indaba yakhe abazalwane kumele lezi zinto bayigade phakathi kwabo ngoba ziyalingcolisa ibandla sinebandla eliwiki ngenxa lezi zinto abazalwane bayeke ukuthanda imali thando lemali kubazalwane liningi yiyo into umthelo omkhulu wazo zonke lezi zinto lezi ekukhulunywa ngazo la bazalwane bayantshontsha ngenxa yokuthanda imali abazalwane barobha ogesi ngenxa yokuthanda imali sithi save in imali abazalwane bayayithanda imali abayeka abazalwane ukuthanda imali akukho wrong ukuba nemali umuntu angacabanga ukuthi akufanele umzana abe nemali imali umzana uba nayo kodwa ayithole ngendlela right kodwa noma yena umzana akayeke ukuthanda imali uma ngabe uhola 20,000 emsebenzini kungekho enye indlela ukwenza income neliswa yiloko nabo awesifunda nancwadi ka 1 Timothy lapho chapter 6 ngeke lobubi obukhona ebandleni buphele uma singenawo umoya wokuneliseka ngeke ngoba ukunganeliseka kuletha yonke into le ukuthi ungenza noma yini ngoba unelisekile awunawo umoya wokuneliseka soqala ngicela ukuqala laphana ku verse 6 ithi yebo ukumesaba yebo chapter 6 soqala ku verse 6 ithi yebo ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu so into ebaluleke kakhulu kubazalwane ukuthi basaba uNkulunkulu baneliseke lokho kuyinzuzo uma ngabe uhola 10,000 emsebenzini musu ukufuna ukuphila impilo yomuntu ohola 50,000 uzontshontsha uzobalisela wena okwakho i-lifestyle yakho kufanele ibe according to umuholo owutholayo u10,000 waye ufuna ukugibela imoto ka9,000 uhola 10,000 ufuna ukubona ubani ngoba wena hamba othenga ithezi ithezi nje ka 15,000 mayikuthatha nje yebo imekuthathile from point A kubeke ku B waye ufuna ukugibela iBMW oyibeni kodwa uhola 10,000 abazana abanako ukuneliseka bafuna ukubukwa bathanda izinto yiyo lento efaka umoya obusela nobugebengu obungaka emabandleni ufuna ukugqoka isuit ka 16,000 kodwa uhola 8,000 uzoyithenga ngani nakho kuzoyindaba yiyo ke lamasuit azokhishwa ngasese mina ngigqoka isuit enelabel enkulu kabi uyintshontshile yebo wona yini label uthenga ngo2000 ayisuit 2000 lesuit iwu16,000 ukhishelwe umfana futhi worse usuyitshontshile ngalolo hlobo uphinde ubuye uzoqamba amange epulpit mina ngithola isibusiso ngibusisekile bazalwane bhekani usuya eda manje utshontshile usu-eda namanje uthi isibusiso yayibona nje umzalwane angayithenga into entshontshiwe umzalwane angayithenga into ekhishwa abafana uma umzalwane ethenga izinto ekhishwa abafana ulisela lo mzalwane uyantshontsha ayikho into engakhuluma ngalo mzalwane izwi kaNkulunkulu uthi kumesaba uNkulunkulu kanye nani nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu umzalwane ufanele kube umuntu osaba uNkulunkulu onelisekayo noma ngabe kuthiwa udlela isinkwa nje unemali yokuthenga isinkwa kuphela neliswa lokho uNkulunkulu sakubeke lapha sizofika isikhathi ukuthi uthole okukhulu ayesiqhubeke nalencwadi ithi ngokuba asilethanga lutho ezweni kusobala futhi ukuthi singemuke nalutho futhi singabazana ngeke sihambe nalezi zinto zonke lezi imoto esi-accumulatayo ngokuntshontsha nangokwenza zonke izindlela ukuthi sibe nazo ayikho into esizohamba nayo akekho umuntu ongcwatshwa nemoto akekho umuntu ongcwatshwa nendlu yamaglass leso wasowafunayo
akekho umuntu ongcwatshwa ngathini nokuhlala eSunning Hill sifuna ukuyohlala eSunning Hill noma singa afford singabazalwane sifuna bese siyabuya siyafaka sithi uNkulunkulu mina yongenzela isimanga kanti siyantshontsha so lapha ku ATT kepha uma sinokudla nezembatho aseneliswe yiko bazalwana banelisi lento ukudla nokwembatha sisanele thina sifuna ukuba nemali emabhenki bakhulunywa ngathi kuthiwa khulunywa indoda enemali kanti le mali sithela ngobugebengu baningi abazalwana abamasela namhlanje emabandleni kuyazi ukuthi umzalwane ngathi uyakhwabanisa abanye abazalwane sebeze bangena endabeni ukuthi babe nenkabi umzalwane nenkabi abafundisi abanye sebe nenkabi cabanga nezathi benzi inzuzo ngendlela engafanele kunomfundisi nje wayekhona lapho bethi umfundisi wabaleka namhlanje useMalawi wakhona wajezela amacala akhe waphuma futhi nangendlela aphuma ngayo eSouth Africa waphuma ngembobo inarity ngani wayelisele isigebengu mangabona ngasisigebengu ngabo walimele icala lakhe wafisana nengalo omthetho waphuma Scott free ukuthi wena sikuprovile awusi baningi abazalwana abafana naye ngenxa ukuthi bathanda inzuzo abazalwana bathanda imali bathanda izinto lapha kuna nithi kepha abafuna ukuceba bayele kulingweni nasesihibeni nasezinkanukweni eziningi zobula ezinimazayo ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni bazongicela silalele kahle lencwadi ithi kepha abafuna ukuceba abakufunayo ayabanako khona abantu abafunayo nje ukuceba umuntu ethi sakufuna ukufuna lento uzukudevise indlela zokuthi ngingaceba kanjani yila kungena khona kusathana kunika amacebo okuceba lithi bawela kuphi ekulingweni nasezihibeni nasezinkanukweni eziningi zobula ezilimazayo ezishonisa abantu kuphi ekufeni nasekubhujisweni baningi abazalwane namhlanje babiza inkosi uJesu kodwa bala bayebhujisweni ngenxa yokufisa ukuceba bazalwana bayiyeka ukufisa ukuceba kuzobalimaza nangu ukuthi la bengize khona ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi hayi ukuba nayo imali uba nemali akusi ukuyithanda uNkulunkulu akathi imali asingabi nayo kodwa ukuyitha uthando lwemali kwenza ukuthi ungenza noma ngayini ukuze ube nayo makuthiwa kubula umuntu uyambulala nawe ngokufuna le mali makuthiwa nayithenda ifanele iphume kunomuntu omendleleni yakho uzodevise indlela ukuthi lo muntu lo umsusa kanjani uzithole le mali amathendo 50 million abulalisa abantu kunabazalwana abakhona kulezo zinto ezathi bafuna le mali sebonile ukuthi le mali mangaye yami abanye bakhipha ama bribe obanibani emali enganga ezathi bafuna le mali manje uthando lwemali lenzani liyimpande yako konke okubi ithi abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa benze njani bazigwaza ngeminjuju eminingi hayi ngokuba nayo ngokuyifisa nje ngokuyifisa imali kukhona abazalwane noma abantu abangenayo imali abayifisayo baphile bubi ngokuyifisa nje akanayo uzama lokho ukuthi untshontsha labambambe nakho ke athi uphuma ukhwabanisa ngapha bambambe akanamali kodwa yambona izinto azenzayo ezimbi bakhona nabazalwane ekukholweni abayifisayo imali ukuba nayo inkinga abanayo ichance badukele ukukholwa ukukholwa kubalahlekela into efanele ibaluleke kumzalwane ile uthi umzalwane afisa ukukhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ahambe ngobuqotho nangeqiniso aphile ubungcwele enza intando kaNkulunkulu yiloko kokuyoplease uNkulunkulu ngomzalwane lokhu besinabo singena kubo ngalezi zinto ngenxa lezi zinto lezi abazalwana abazenzayo cela ukuma la izinto eziningi esezaba normally zajwayeleka kwaba sengazathi hayi into encane le ngoba sesigwenze kwajwayeleka kodwa abazalwane nalikhuluma ke iqiniso leqiniso libhlungu abaningi but kulabo lithi repent bamntanda sesivala nje hayi sesayivala siyabonga abazalwane siqedile besilethe lokhu thina into esenzelayo abazalwane kungenzeka kuvuke kusasa kuthi umzalwane uhambile kungenzeka icilongo likhale namhlanje ebusuku kungenzeka kuningi inkosi engakwenza asikwazi ukuyilawula lokhu bekumele kuzobe kwetafuleni ayikho into esingayenza babushabanga yonke into esiwe siyikhulumela siphoqelekile ngoba uma kungalalwa kusasa senkingeni uyazi mina ngidabuke mase kungcotshwa umzalwane ngake ngezwe nje icala elibhlungu kabi nje ukuxoxa umzalwane wathatha inkomo zakhe I think zazo 5 or 6 wayihambisa kumzalwane ndawo emakhaya wayobeka inkomo wathi akagadelwe zona
zazala inkomo sho njengoba izala bayayibuka abanye abazalwane izala izala ebovu yazala emnyama yazala emhloshana bayibuka njalo abazalwane njengoba izalwa lenkomo umzalwane sethi hey mzalwane usungigadele kakhulu inkomo zami nami ngizohamba emhlabeni ngingabalanga inkomo zami nawe ngakubonganga wasebiza abazalwane baya khona mabefika lapho umzalwane wayikhipha inkomo zagcwala isiganga bangunga abazalwane zaphuma esibayeni zeza wathi ke lo mzalwane nazi inkomo zakho ezafikayo engakugadela zona zadlula wasethi le izalwa ile le izalwa ile le izalwa ile zadlula zonke wasethi lo mzalwane inkomo engakunika zona ezinhlanu zizelelo 30 kuphela wathi yebo izelelo 30 wabonga wasethi phambi kwenu ke bazalwane ngiyamphathara umzalwane lo ya 5 leya naleya isibongo sami kumzalwane thatha ke mzalwane lezi inkomo enhlanu kusho ukuthi nginenkomo ezo25 kwakho ngizothumela itruck izoyilanda okay abazalwane baphuma iqhubu nomzalwane bathi mzalwane inkomo zakhe aphelele umzalwane akutshela ngiqiniso lodwa zizalwa phambi kwethu siyayibona siyazazi kunenkomo angakutshelanga ngezuzu 7 kuphela ivike lodwa shona umzalwane edla inkomo zomuntu hey bahamba abazali bayemngcwabeni womuntu odla inkomo zomzalwane bathi ezulwini ebamba inkomo zomuntu cabanga angcwatshwanga ke nanazo ke useyothetha icala lenkomo ezosala idliwa abanye 7 inkomo zomuntu wayibamba lo mzalwane sitshela abazali ukuthi yebo inkomo ukuthi nenkomo ukuthi izalwa ile le izala le izala lezi inkomo angakunikanga zona cabanga isona esingaka sokuyolahlela into ongayidla ngcono noma wakwayinquma ke inkosi yami waqoba wadla akadlanga kwaphela ivike ekhiphela izinkomo shona sithini umzalwane loshonile kuyafakazwa enkonzweni yakhe kuthi umzalwane babodwa bahle baye bathi so umzalwane lo udla inkomo zomuntu njengoba umbonelele nje kanje ibhlungu thina sithi ezulwini akuzongena ngobuqili bazalwane udla inkomo zomuntu lo muntu definitely show lo muntu sesogwini definitely show lo muntu sesogwini udla inkomo zomzalwane omunye noma ngabe bekuthiwa izomuntu ongakholwa uma enike wena njengomzalwane kumele into yakhe ibuye njengoba injalo ilento engitshela bazalwane khokhani imali zabantu umzalwane aboleka imali yamashonisa ayihambe ayiziphele noma ngathatha iminyaka emingaka makubiza udayisa imoto idayisa imoto wena wathatha imali yabantu ayihambi imali yomuntu umuntu akusiza waphuma esikoleni mnika imali yakhe ayihambi imali zabantu noma hamba nini kodwa akukho nje uzogoqa izandla nje ninoJesu wakho nishaya izandla ni right imali yomuntu ayihambe wena wa decide ukuyithatha uma uyibona sikhule ngalendlela silingana nendlu ayidayiswa indlu akanika umuntu imali yakhe khona uzokhonza kahle ngoba lokhu kukhonza okunamanga nje akunaNkulunkulu hey sibabukhumala angivale nje masishana ukuthi sekuphelile ngicela ukugoqa lokho kusho babulo khona ngizwe ngoba sifuna ukuthi kubazalwane kucaca ukuthi umzalwane osebandleni owona kwenzakalana ngaye ngoba izwi lisinikile iprovision sibuyela lapha u 1 Corinthians chapter 5 okay bese siyagoqa manje ithi ku verse 9 ithi nganilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe angisho izifebe zalomhlaba nokuba abahahayo nabaphangi nokuba abakhonza izithombe ngokuba phela ngabe nimelo ukuphuma ezweni incwadi akebhala umpostoli Paul eyala abazalwane ukuthi badile kanjani nabantu abaphangayo nabantu abahahayo nabantu abafebayo bekhonza bese ethi 11 ethi kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ongumzalwane uma eyisifebe noma engohahayo noma engokhonza izithombe noma eyisithuki noma eyisidakwa noma engumphangi ningaze nadla nokudla nonjalo mina ngazi noma abazalwane leli verse balidabula njengoba ifebe nabaphangi nezidakwa gcwele kangaka emabandleni noma leli verse balidabula yini ngoba phela izwi laNkulunkulu lithi ningadli nokudla nabo ningahlanganyeli nabo kodwa zigcwele ifebe nabaphangi nabahahayo umuntu nje ngaso sonke isikhathi uyafisa futhi uyohlala kosani ngihilo ufisa into edurayo lithi izwi laNkulunkulu singahlangana nabanjalo uthi bese ethi ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle na nani anahlulela abangaphakathi na kepha uNkulunkulu uyakwahlulela
abangaphandle xoshani omubi phakathi kwenu. Oh yes. Izwi laNkulunkulu lesilifunda abazalwane. Uyaxoshwa umuntu omubi phakathi kwabazalwane. Asikhande lento esikhuluma la. Kodwa sithi ke ngoba la umphothi Paulo wayekhuluma ngedeleli, uyikhulumile lento le. Wathi khona abanomoya wokushinga. Yeah. Nansi phela lapha ku9. Yeah. Ku8 ukhuluma ngazo ishinga nesideleli umuntu ongenawo umoya obuqotho neqiniso yilo muntu owenza izinto ezimbi ngenkani uthi onjalo ishinga nesichwenzi asixoshwe phakathi kwethu abazona ihleli namashinga nechwenzi ezona ngenkani zithemba uzokhipha iminikelo ebandleni likabani kaNkulunkulu. There is why ibandla linobubi lithi izwi laNkulunkulu umuntu esebandleni ebizwa ngumzalwane zalezinto makaxoshwe. Osebandleni hayo ngaphandle. Yebo. Osebandleni uthi umzalwane makaxoshwe. Isesontweni ukhululekile. Yebo. Hayi. Abazalwane isikhathi nje esiphoqayo. Namhlanje ke kungakhulumi nomuntu ongakholwa namhlanje. Ake ngikhulume nathi thina esikholwayo le message iqonde kithi. Thina impela esikholwayo uma ubona irekhodiwe uyibona njengoba usuyimamele wazwafika la inhloso akusikhona ukuthi si entertainane cha futhi ungakuthathi lokhu ukubuka njenge message inyane encane uNkulunkulu othumela abafundisi nguyena futhi owenza lo msebenzi yonke into oyibona yenzeka la uNkulunkulu yena okhulumayo inkinga nje ukuthi ngeke eze yena azokhuluma kodwa usebenzisa umuntu ukukhuluma nomuntu so nje mina ngizothe ake ngicele nami ngiyifaka kubazalwane bebonke kuningi esikwenzayo mhlawumbe udinga iviki mhlawumbe udinga inyanga ukukhale nje kuNkulunkulu mangabe kuukuthi kufanele ufaste whatever kufanele uyenze uyokhala kuNkulunkulu nje mina ngithi angeke ngikuphi challenge wena ozwayo ake sokhala kuNkulunkulu ake so repenta ziningi izinto esizenzayo ezinye zakhona ayibalwanga but umuntu eyedwa yena uyazazi ukuthi ume kanjani noNkulunkulu ngoba ekugcineni akekho yothakazwanga igama lami ngumduduzi wakwaShabangu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo uNkulunkulu anibusise nonke amen.